по гаджигане. Божи благослов, брати и сестре, да се срещаме лепо и приятно у Дом Господнин. Захвалим се Богу и нашим пасторima, što su mi omogućili da propovedam iz reči Božji. Meni je ovo prvi put. I ako imam neke sitne greške, zamolio bih vas da mi oprostite. Većinom od vas znaju da ja mnogo brzo pričam, ali ću se potruditi da budem što sporiji. Moja tema glasi zašto neki hrišćani odbacuju hrišćanstvo ili Isusa. Jedan od razloga jeste neznanje. Nije to neznanje u Bogu ili u Bibliji, to je neznanje u činjenicama koje čine hrišćansku religiju. Imam da pročitam jedno svedočanstvo koje nije moje. Drugi brak sa istim mužem. Zovem se Mila i živim u Pančevu. Udala sam se za čoveka koga sam voljela i rodila čerku Maju. Mnogo smo putovali i našoj Maji smo davali sve što je poželjela. Bili smo jako bogati. Ali to je trajalo samo 10 godina. Posle toga, moj muž je sve manje bio kod kuće, a ja nisam bila bolja. Maja je bila usamljena samo sa ženom koja ju je čuvala dok je bila mala. Moj muž i ja smo postali stranci pod istim krovom. Odlučili smo da se rastanemo. Maja je bila očajna, ali je videla da se ovako više ne može. Rastali smo se sudskim putem i čerka je ostala da živi sa mnom. Prolazile su godine, Maja je patila za ocem, ali se trudila da to prikrije da me ne bi povredila. U proleće ja sam se jako razbolela, često sam bila na bolovanju i dosta vremena sam provodila tražeći pomoć od lekara. Jednog jutra, dok sam čekala kod lekara, prišla mi je jedna baka i videla je da mi nije dobro. Pošto smo se upoznali, ona mi je poklonila sveto pismo i pozvala me je da je posjetim. Tako smo Maja i ja posjetili baku, onda se zvala Gospava i redno ide u hrišćansku crkvu. Pozvala je i nas i rekla je da će mene da izleči Bog. Maja je to odmah prihvatila i tako smo se prvi put našli u crkvu. U crkvi smo uživali dok su mladi slavili Boga, zatim smo slušali Božju reč i na samom kraju su molili za moje isceljenje. Naš život se menjao iz dana u dan. Ja sam uzdravela, a Maja je bila sve bolja i bolja učenica u školi. U crkvi su nam govorili da s njima pričamo šta je Bog učinio za nas. Nakon nekoliko meseci, Maja je u crkvi dovela svog oca, odnosno mog bivšeg muža. Pastor crkve Jakov je često propovedao da Bog voli porodicu i crkvu. Maja je shvatila da Bog voli i našu porodicu. I tako smo se moj muž i ja ponovo venčali. Od tada je prošlo više od 13 godina. Maja se udala i ima 2 dece, a muž je upoznao u crkvi. I tako svi zajedno služimo Bogu i širimo radosnu vest. Amen. Amen. Odavde možemo izvući pouku da se zdravlje ne kupuje parama, braćo i sestre. Već kod Boga imamo besplatno isceljenje. Amen. Zato ako ste bolesni, samo potražite od Boga i besplatno možete dobiti isceljenje. Mnogi kažu da imaju probleme u vezi hrišćanske vere, ali u stvari to je samo njihov izgovor. Nije da oni ne mogu postati hrišćani, već oni ne žele. Jednostavno ljudi nisu svesni ko je Isus, jer ne žele biti svesni. U knjizi proroka Osije, 4. glava, a 6. stih nam kaže: moj narod izgiba u neznanju. Daću vam jedan primjer. Za školu nam isto treba znanje, da bi imali dobar uspeh, da bi neki dan bili neki nešto. Tako nam isto treba duhovno znanje, da bi jednog dana zajedno čekali Isusa, da idemo sa njim u nebo, da čekamo zajedno njegov drugi dolazak. Svako znanje i sve što treba da znamo, mladi se, braći i sestre, ovdje, u reči Gospodnjoj, u Bibliji. Ispričat ću vam jednu šalu. Kad smo bili na more sa bratom Mikijem i sestrom Terezom, jedne noći smo sedeli u jednoj sobi i pomolili smo se. Brat Miki se pomolio i u ovih prisutnosti svi padaju. Ja naravno nisam znao šta je to, meni je bilo to smešno, bilo mi interesantno. I ja sam pitao mog brata Sašu: brate, da padnem i ja. I on mi je rekao: ako sećaš. Naravno da ja više nisam osetio, ali kad je brat Miki pružio ruku na meni, ja sam odmah pao.
то съм радил из незнание. Druga tačka jeste jednostavnost evanđelja. Toliko je jednostavno postati hrišćanin da to može čak i malo dete. Isus je rekao da ako želimo ući u nebesko carstvo, najpre moramo biti kao mala deca. To možemo da pronađemo u Mateju 18. glava, a 3. stih. Da vidimo šta piše u 1. Korinčanima, 1. glava od 26. do 29. stih. 1. Korinčanima, 1. glava od 26. do 29. stih. Jer pogledajte znanje svoje, braćo, da nema ni mnogo premudrih po telu, ni mnogo silnih, ni mnogo plemenitih. Ovdje nam kaže da nema mnogo mudrih po telu, ni mnogo plemenitih, nego što je ludo pred svetom, ono izabra Bog da posremi premudre. I što je slabo pred svetom, ono izabra Bog da posremi jako. Znači, oni koji su mudri po telu, Bog je odlučio njih da uništi. 28. stih. I što je neplemenito pred svetom i uništeno, izabra Bog i što nije da uništi ono što je. Da se ne pohvalimo jedno telo pred Bogom. Amen. Da se ne pohvalimo sami, nego ako se hvalimo, da se hvalimo imenom Gospodnjim. Treća tačka, pogrešne ideje, loša informisanost. Neki ljudi neće da postanu hrišćani zbog nekih svojih ideja. Mnogi smatraju da je hrišćanstvo zbir zapovesti koje zabranjuju ne smeš ovo, nemoj ono, ne čini ono. Ako postanu hrišćani, misle da im je sve zabranjeno. Tužno je ako neki hrišćani daju svetu dojam kako se njihova vera u Isusu sastoji samo od negativnih i loših zapovesti, što naravno to nije tačno. Kada se čovjek pouzda i prihvati Isusa Hrista za ličnog spasitelja, on zaista postaje slobodan čovjek. Da vidimo šta piše u Jovan 8.36. Ако вас dakle Sin izbavi, zaista ćete biti izbavljeni. Amen. Amen. Kao vernici, mi smo slobodni da činimo šta želimo i da ne činimo šta ne želimo. Jer nam je Bog dao ličnu volju da radimo šta hoćemo i da ne radimo šta ne želimo. Bog ništa ne radi na selu. Hrišćanski život nije uopšte dosadan. Jer pravi hrišćanin treba svakodnevno da doživljava radosne trenutke koje mu Bog daje. U Psalmu 37 piše: Ješi se Gospodom i učinit će ti šta ti srce poželi. Amen. Ovdje nam kaže da se tešimo Gospodom i učinit će nam šta nam srce poželi. A naravno, mi svi nešto želimo od Boga da nam učini. Četvrta tačka je krivica, odnosno nemogućnost da se samom sebi oprosti. Neki ne želi postati hrišćani zbog osjećaja krivice. Živjeli su u velikim greškima i počinili mnogo greška, pa oni smatraju da im Bog ne može oprostiti. Daću jedan primjer. Žena koja je bila bludnica, koja je oprala noge Isusu i svojim suzama i svojim kosom ih osušila. Ona je bila loša, bila je bludnica. Ali Isus je oprostio i da se ona pokajala svim srcem. Zato Bog oprašta svima koji se iskreno pokajaju. Amen. Biblija nas jasno uči da svako ko traži Boga, iskreno da se pokaje, može da postigne spasenje. Ali ako čovjek ne želi poverovati u to, onda za njega nema nade. Svi znamo šta piše u Jovanu 3.16, da je Bog tako zavoleo svijet i da je dao svog jedinorodnog sina, da svako ko veruje u njega ne propadne, nego da ima život večni. Amen. Peta tačka, ljubav prema grehu. Neki ne žele da prihvate Isusa zbog nekog posebnog greha u njihov život. Naprimjer, neki čovjek voli da krade i on neće da postane hrišćanin jer će znati da je to greh. Da vidimo šta piše u Isaiji 59.2. Isaija 59.2. Nego беззаконja vaša rastaviše vas s Bogom vašim i grijesi vaši zakloniše lice njegovo od vas, da ne čujete.
Зато не е добро да се от Бога повлачимо, вече е болje да што ближе и ближе будемо Богу. Амен. Mnogi ljudi toliko vole svoj greh, da ih čak ne interesuje ni večni život. Da bi čovjek postao hrišćanin, najpre mora da se pokrije od svojih greha, a mnogi to ne žele, što je veoma žalosno. Da vidimo šta piše u Luci 13. glava 3. stih. Лука 13 глава 3 стих. Не, кажу вам, него ако се не покаете, сви ще тако изгинути. Dakle, братки и сестре, покајмо се сви. Сакто нещо да вам прочитам. Твое покаяние и твоя желя да заувек оставиш грех и започнеш нови живот, биче сигурен доказ да заista веруеш да и он преузел на себе оно што си ти заслужил, да би ти неговом заслугом бесплатно добил опрощение своих греха, заедно с Богом и вечен живот. Наше покаяние и наша желя да заista ставимо наш грех, биче сигурен доказ да и он бил на кръст с нас. Амен. И као започва, брат и сестре, има неки люди, кои се гледaju на нас, у хришćане, и може неки наши поступци, че их пречити да они постно хришćани. Зато пазно како се понашamo. Prema Božjoj reči, mi treba da budemo so ovoj zemlji. Mi svi koji smo ovdje unutra, mi smo so. Znamo ko je Isus i spremno očekujemo njegov drugi dolazak. Ali oni koji su svetu, oni ne znaju za Isusa. Ja ću ih predstaviti kao jelo. A sigurno svi znamo da jelo ne može da bude ukusno bez soli. Zato mi treba da budemo oni koji ćemo ići u svet i da ih posolimo. Da bi oni bili ukusni pred Bogom i da zajedno čekamo drugi Isusov dolazak i da budemo svi u raju. Amen. Искам брата, koji je viši od mene, mislim na лице. Слава Богу на Син. Znate, Bog mi je dao tu i Sin. Окей, беше причина около мене, саре Ромайния, айма Ромата ниен. Želim u priđa, ti večerava početka bajete peralima. Ме би наопако си не. Кога кreneš не те да се снимаш. Се причинах главно вас. Дай хваля да лесе со пародуито путешайте те чувала катерите вечерата ме живе с вас. Ли тема за ерат причините лични избор и Божja воля. Najprej se posvetинаме за съветвайши жен и пришът изгубени син. Najprej камагав украткото на како е сега пришът би кала ек ваша полка соване менже за подали. Хинел ек драт кар синел е дуичтане. Жар писини да хинолен цар, хинолен имаги. Он ще виде по жидовско време тако да писини 2/3 имања припадини е поедерет кралесе, а 1/3 припадини е тикнедерет кралесе. И пренела легро закони да опоредет крал на щите мангел педадесер о имање, садок на лесодар на напустени пул. А односно докато тикнедерет крал, кан мангела телел о богатство о имање лесо со припадини лесе, шајтелел. Како да отиколо крал од Лучинджа, те лел педадесер о имање, лесе со припадини лесо нахи. И отдад динджал, не лесо от черел динджал 1/3 имање. Tako da ovdje dželo bi priđa svako imanje, te bi uvelne pare. Dželo hinele luksus, dželo džuvjenca, dželo kocini. Sa so osvetno nudini, sa advačerđa ov. Dok ne so vreme kad načulole pare, načulole ništa, oše kada šajte zamisleni sar, kad se okular uma kasna neđe, neko okular kremek i ulici. A
Žari ova pena pazijđa balen, korej gospodar. Tako da penela himele, ženo penela himele mangjate hal lengri hrana je balengri, zamislene su on sam. Tako da, nakon neso vreme ovo razvedrisavalo su i pođiđač je rekao podade niđa. I amen se ođe nate odade, znači će žale si spružene ruke, amen. A kavalno sinipe isto džehar upramente he mu proda do nebesko. Kroz glašaj ti kada amen, u stvari leća ve, i dola lično izbor lesi, da ovo kada pustiri pedade i kad žal kokoro, želim dosadno recimo, amen i omladine sugnjam. I prenaja sose, amen uvijek man gajte biname baške, telo mane rodite. A sose, možda džano međe kožic. A hvala da ne se mani si još karovite. Tako da ovdje ovo, le se razesilo izbor, le se razesilo odluka ni neledva, nego samo od čvavog kora puča. Tako da mu kjape da de i će ovo. Ali pučame da li dva i nele je da desilo izbor. Da li je da desi bolji neledva, da li udar mu kjava. Na nego ovo svoje ono dželo. A kak sam ajme mislite kasnije? Želen puti amen krivinaja je devle za mare problemije. Su sjemen amenčiti porodice. Smetina među ponekad porodice ponekad svađe avena sa svakog porodica, naročito recimo hrišćenje. Sačinjenate i sokana, a čolu pramende, a mari holi, te inamen, te pena devla sose tu vama je pusine. Da li devla maje, sose maje, pučana na džar. A najpre, da li je men, da li te puča je devle. Mene predugинава пучен по мен сос. Кокорет мен пучен, ма пучен е земле. И разбирам сигурно никъде накъде ме адава лошо. Се по мен мислене. Амен. Една, не взимай узел от име Господни. А да шайте ръка, друга Мойсиева, 20 глава, 7 стих. Шайте 4. Не uzimaj uzel od ime Gospoda Boga svog, jer nećeš pred Gospodom biti prav, ko uzme ime njegovo uzel. Халелуя. Шунджели зачинаваните лъпе е далече на узул. А мен рома на книжам ти свако сваджа ме е шоу продавело девелка на градинито ми. А соце уопšte ме поминае далече на спорила недостойна сваджа со мен. А далече това ричка паметна и тежена до девела мен споръджа. Ипак а мен най-то на поштование примулев. Женен, Оадам и Миева градете. Градете салила, градете толкаща, сосе къда халей пабай. А солти синджа ленче дава пенела грижа съвест. Или нонен съвест и нонен води, коя пинджа он тацето занижен сой шукар, сой лош. Тако да он и съвест прорадиджален, че пинджа гаравенто миното дава. Сосе длайсо джанде да грешинде. Нешоленте риджа и грижа съвест. А канала би могла да причинал да ричка више от съвест. Що значи съвест? Най-така прочитинал. Съвест е попут Божих закона, кој е записан у лjudskom srcu. On je unutrašnji glas koji nas optužuje kada nismo u pravu, odnosno nas brani kada smo u pravu. Kakva je Rimljanima 2 glava 15 stih. Oni pokazuju da je delo zakona napisano u njihovim srcima, što svedoči njihova savest i njihove misli koji su međusobno optužuju i brinu. Амен. Значи, къде ще тук жени да одевел амейже, уградиджа съвест. Со значи си панек со вечерото съвест. Kada brani nas kada smo u pravu i optužuje nas kada nismo u pravu. Odnosno, penala 20 Alan, кога онма засяини. Или нещо грешине. И након нещо време, онма починува Алърните радини, ти пенала, че два нещо кар. Покаитут. И родевел дикела. Tako da i si, to bi se naučili među kana u hrišćenja, a među ne da od Duh Sveti živi na hrišćenje. Amen. A no ne hrišćenje, da li živi? Najde da prihvatim džedele. Ali što ne su i zanimljivo stvar? O savest i si ugradi me i ono hrišćenja i ono leko svet. Tako da su mislene na kad se bolje kad se živi u savest? Za hrišćenje. Onda penala Sveti Duh koristi našu savest kako bi nas naterao da se pokajemo za učinjeni greh. Šajte, ажграбте размислена, да освети Дух, командантите на Маро Savest. Ali sad kod komandanti, ako amen dozvolinае, ako
ако ме дозволнява о Свети Дух, о девелте радини, кои за Мари годи. А нате прему камен, а менже, рецимо, во една, ако бе седаточи, постоини шукар savest, се постоини лоша savest. Значи, знам ми, че нещо и туме като време дал шукар дали лоша savest. Kada se posvađamo i mislimo da smo u pravu. Samo savjesta da. Loš. A kada se pokajemo zbog svađe, šukara ti tu mari savjest. Žene bud puti, kото мен да почапе, ако удавел джанджа, да оманушка грешини, со се свони джамануше. А дай zanimljivo pitanje. A kada še me džatu bi sinatu mi že se subisniđa maj jek pastoju. Penala džahaz. Kad stvorinav manuše, kakva odevел се за мисниđa. Kad stvorinav manuše, ali oka grešini, kad si del pe mandar, kad postojini jek zido, jer lese u greh kad si del pe mandar. O manuškog greh. Ali odevел na si dela pe men. Tako da penela odevел tad, jer a među nada odevел sačeno. Amen. Odevел penala da adalese me veće kana prestvarije kad pripreminam mlečere Isuse, jeksu im lo, te davle, u krstu te bi pali rinipama rozdajništvo. Amen. Ако не разумена, ще ви чинаваме пхалет преводи. Каква користи от живота са Богом? Останите питани. Че това место записиджу мая со досините. Мир са Богом кроз Христ. Радост у сърцу. Любов према Богу и према ближнима, чак и према онима неприятелима, према онима кои мирно жици. Утеха у несречи, имам сигурно наду у вечни живот. Имам светов духа, имам опрощение греха, имам strpljenje, zaštitu i tako dalje, tako dalje. Da li tu mene 20 počal? Jer put kad počaje nekaz, recimo, oglakолай егаджен, он е većinom православци. И когда, recimo, le same егаджени ме почал, da li veruju нея анодевел? Ока пенал, да, верую. А това е после да се питане, дали веруеш у тог Бога, кои постои? Jer on misli, da li veruju нея да постои девел? Ali това поставим питане, да ли веруju нея анодевел? Кога постои вече? Дали си тут авия нада да подобине вечно живот? Амен. И си вечно живот и мене няма да мани си. Амен. Амен. Женен постоини хоризонтално однос, хем постоини вертикално однос. Хоризонтално однос, to bi znači dvajče kontakt me hem tu men. Znači kontakt mlo hem tu maro. Komuniciranje međusobno. A vertikalno, znači si ima kontakt edevle. Tako da ki porodica, ako si svađa, ковена да леса со тумен, на заложнена тумен, те дикен теракенjek мир, теракенjek решени. Jer odevел nikad nakad u pustini svađe za okoleđu kolaveru i neno les. Tako da, ako si tumen kontakt edevle, ako si tumen kontakt međusobno, odevел dela tumen ljubav, a tumena dja ljubav prenосинена oleđe, odnosno prenосинена za ki porodica. Jer ja porodica uvek kovел мир, ковел. Амен. Жене, шай е порука за породицу да четините у Колошанима 3 глава от 18 до 22 стиха. Жени, покоравайте се мужеви, kao što priliči u Gospodu. Muževi, volite svoje žene i ne ljutite se na njih. Deco, slušajte svoje roditelje u svemu, jer je to ugodno u Gospodu. Očevi, ne razdražujte svoju decu da ne postanu malodušni. Robovi, slušajte u svemu svoje telesne gospodare, a ne u bezbornosti, kao oni koji ljudima uvađaju, nego u prostoti srca bojići se Boga. Amen. Значи, kada vena nevolje, kada vena problemi, tu me samo posjetine tu me. Shodno še je zapisenen. Колошанима 3 глава от 18 до 22 стих. Jer od odevел биш въблъзвала, цяло Библията си ме от odevел, а давайте лесо ролати. Tako da поручи метки породици. Очевидно е послушен, а не пък му муша. Това надя паметно savest, паметно годи, те ви жене сате по ступинет. Или пък се ступинае мужа и глава кучи. Жар? Виминавате, че когато ми ще приша, окъде са приятели вишините. Jednom večer muž je bio u baru sa prijateljima. Kada se bar zatvorio, on se okladio sa njima, da će ako svi pođu sa njima kući, on može narediti svojoj ženi da se probudi i pripremi im večer.
jer će sve to uraditi bez mrmljanja ili uzdisanja, nasmija na celo vreme, momci su ga uzeli za reč. Upali su njegovu kuću oko 2 sata noću, rekao je ženi da ustane i pripremi im večeru. Izašla je nasmijana, otišla u kuhinju bez imalo žaljenja i pripremila im hranu. Stavila je hranu na sto, smejući se veoma radosno sve vreme, njegovi prijatelji nisu mogli verovati. Kada su isplatili otplatu, pohvalili su je. Mi smo se kladili sa tvojim mužem da nam nećeš pripremiti večeru, izgubili smo, ali bilo je vredno vidjeti. Kako možeš biti tako prijatna pod tako neprijatnim okolnostima? Ona je rekla, što ne pažem, ja sam hrišćanka, ja volim Gospoda, znam da neću ostati ovdje baš dugo, jedva čekam da budem sa mojim Gospodom i radujem se što ću prebivati sa njim na nebu. Moj muž nije hrišćan, vačerila sam Amaleć. Njegova budućnost je toliko crna da sam mislila da ću ga učiniti što srećniji mogu dok smo još ovdje. Na muža je to toliko delovalo da je za nedelju dana prihvatio Gospod. Amen. Amen. Znači, kad tebi kraja, samo šukar lafi, šukar delo, vajani te bi predubineja, kleparo. A kada bi še final poruka za ko samo občinjak lajko braku, oprasovno šestan da tu mu rekana. Što ne pažu? Sad mi recimo Maja odgovori kad je obrana rovni. A mada това брачна пара в Бук причини до брачна пара, tako da velmete žena mu se mogu samo povedati. Aj, kada kao možete da će nam i škola. A kaže Anače, za žene, tepere, mušenje. Dušom ti uradiš što ti misliš da je u redu, zato što ti ja verujem, jer si ti najpametniji čovjek na svetu. I muž će uraditi sve, samo da bi žena ostala na tom mišljenju u njemu. Нека ще ти видим пак финала. Каната финал ми дай ме да деси. Пътува е Рома най-паметен ямко свет. Пътува да му кажа златна маса и сидят да шаде твое мълчаре за 5 минути. Гледам на сигурно им по-главни черна. Жене, каната ми же има множество най-друг проблеми с собой. Сотбинеменото девелът сотинджан. Окей. Качетина ме, Ефесима 2 глава 1 стих се речери. А ви сте били мъртви zbog svojih prestupa i greha. Onda na doveziname Rimljanima 6.23. Jer plata za greh je smrt, a Božji milosrdni dar je večni život u Isusu Hristu našemu Gospodu. Джай онак Исаия 59.2 večeri, a zločinstva vaša rastavljula sa Bogom vašim. Gresi vaši zaklanjuju lice njegovo i smetnju da vas čuje. Na kraju sad na dovezinava blizu koja je Ефесима Римлjanima Исаия. Šunem. A vi ste bili mrtvi zbog svojih prestupa i greha, jer plata za greh je smrt, a Božji milosrdni dar je večni život u Isusu Hristu, našemu Gospodu. A zločinstva vaša rastavljaju sa Bogom vašim, gresi vaši zaklanjuju lice njegovo, smetaju da vas čuje. Трябва да нащи са мислене клешу кар деле. Тут е придобинел царство небеско, odnosno to li ne, a djam mrlja, a dakle li pesu si od ogre. Пенела джавето мангия е вечно живот. Кашумяла пръв пути около касваните сведочине. Това червя Евангелика. Пенела да, мела галадва. Ali kanale se najtrebajte prihvati ne Isuse, srkol lično spastel. Jer ovi са карта, коя би злата на щидживне, кое ще живо. Амен. Решение шайте ръка, Йован 3 глава от 16 до 18 стих. Кой ще да прочети? Ко веруе у Сина, има вечни живот. А кой не послуша Сину, neće vidjeti život, nego gnev Божий остає в нем. Onda kaže ako Jovan 3 glava 36 stih. Ko veruje u Sina ima večni život, a ko je neposlušan Sinu neće vidjeti život, nego gnev Božji ostaje u njemu. Dobro, 2 od 6 do 18. Dobro, bitno da akademik Хам да писали ko veruje ано Исус Христ, олекувал вечни животи. Тавит мен вери не. Амен. Амен. Женен постоини дуи примери, ако шајдуте прифати не, се хришćani, odnosno i sa nehrišćani.
Ова може прв пut лајкате. Пенала Бог у Христу на себе преузел казну за твои грехи. Стога пред Тобом су данас две понуди. Што е прво понуде се гласне? Под една, да прихватиш Христову заступничку смрт и да тако твои грехи буду опроштени, та да стичаш наклоност код Бога и живот вечен. Дуито, да одбациш заступничку жртву Исуса Христа и да и далje носиш своje грехи пред Богом и да ти jednoga dana na sudnji dan zbog njih bude suđen. Upramente член две одлуки, односно двајма различни избори. Дали ка прихватна Исусе се амари жртва, хвала око крстот би паве, а не ламено заедништво пледа е девле, или код бацинале си заступничко жртва и далje те кара от терет, от грех, управен. А жена ми логично, сам су више терет, сама нуш, перала натале. Ali Isus je na prepustinenju odvedal te da terет, te bi šta živjeti slobodno. Somислene, са видела си болje od tog gladuj, te prihvati na Isuse ili te odbaci nale. Te prihvati nale. A amaro izbor, da li ga prihvati nale, da li ga odbaci nale. Тихена къде да, каква са причината odvedel на утечени uopšte u praменде, odvedel mu тяме slobodno volje. Му кажете билина, Пенал, све... Амен. Значи само кемче, али Пенала наджала сако корист. А където Мария одлука далека прихватинен Исусе сри смърт, односно лесро възкресение, договор због туменде или за и далje, тумен можна, а велики ханджини, али паве размислен, дави ослободиджето мен от това терет. И макар само ти ви каква за край. Каква ме първа цари има 5 глава от 3 до 5. Тишина Солачеви. Ти знаš da David, otac moj, nije mogao sagraditi dom imenom Gospodnja. Ти знаеш od ratova kojima ga opsoliše, dokleri Gospod me pouči od mnogih nekoda. A sada, Gospod Bog moj, dao mi je mir, otkuda nemam ni jednog neprijatelja, ni zlu smetnju. Zato, evo želim da sagradim dom imenu Gospoda Boga svog, kao što je rekao Gospod Davidu ocu mom, govoreći, sin svoj, dok ću posaditi mesto tebe na presto svoj, on će sagraditi svom imenu mom. Амен. А катера дните Пенела писине къде Давид само нав. Але би крама гавате шнату мендар кога клава чери. Пенела не случаво. Ковачево е да ви десу това. Съгради джао храм. Особено, амен. А къде Пенела да от Давид мангяте съградини храм. Те би удавел овелаце. Ali udevел пинджале се тунака съградиноле. Сосе. А дале се Пенела jer si prolio mnogo krvi. Žene stali nele oko za oko, zub za zub, a dva staro zakoni. Odrelo dopusti džat u rat, jer tad u jevrijsku narodu ratu i džat protiv ver. Ali Pena odrela džamđa ver zakoni su Penela. A u kuvelatu, aki ja stran, tu je si duitu. A pisina u kuvelatu i duitu stran to teče rolas. Dobro. Meni se ćemo kulati dojde tu ovama. Šali nam. Пенела odrela u kulatu i stana pojela si dojde. Tako da, škola kada je razlika. Пенела oko za oko, zub za zub, Пенела da nas oče. Upratu se pravim Pene. Da li ga prisvetne devle, odnosno lesti žrt, ili kod bacinola. Amen. Jer devle svi volje, sigurno. Да туче караки нещо най-били се туче отговори. Jer bud puti recimo meno gava nešto blizu devela. Sos ponekad si dave daleki stran, ali od devela uveka te, kad te aštrfe masiđer. Prvo puć, čitin rode molim, a tad Ana glavna odluka svi si do zeku životi. Amen? Amen. A kalendar še žut svi nema metla će razlik pro.